nikigambwa ngo government ekasindika miliyoni zirikwingana 250 ezo kombeka kamena ya tax park konkana hati tibine ekibararebere toyireteji ekakingwa tekikora konka hati niyo senta y'oburufa omupaka abantu ekiro nibeyamberaho babona twine abukuraramu abutukubasa kutekateka ngo babasa kwiza kurara bahenda amazu ninga amaduka g'abantu aho mpaka so mbwenu twantushaba government tuyambe twatanise na council n'abantu bitu egitoireti yetakubasa kuba renovated ekayamba abantu bitu bapaka eshenywe obwa hata mafakubi no garugo mukamena gazo mucishara kandi abantu noho barkwihamizi ago barkwejonso mu makagabo so chimanje mayisangu umuntu uri kufuna mizaga ari ahadenja then koko zakureba hariya noreba abantu bahasukiri so nanaho bo kureba hakushaka ari kiriyadi no biza ko tokoshange bakoze reki basukiri meaning ba brokinga hatkazamine zagumane korasi neba connected there bamumba tembe ino bagira ngo tubacuguze ibintu byabo abwenshonga yakamena kwijora kushasha munonga neje paka ejira abantu binyuko kumare ninke kikomera buri zoba hatugende yebuza aba batanukira akabatu bintu babagambi bo muranga gwa toilet cyo kirengire cyabo kirengire ebirembozi twaza hambuga nkuru za Ntunga mu municipality no kwe kugambana meya hamwe na n'umuhwezo wa town crack ahanshongeje toilet ya tax park eritenda doubt hariho umuntu ari kugiraninga so hati nko kuwagamba itazika nko kumatubuza itazika mutawa notice ngu no shahino kwa kwigurira kazambi ekajoininga omufreje we have health inspectors from here to either interview nija kubasindika kugira ngo batu report but that nekintu kigwire nekintu kitakubasa kwicereza twino kukikoraho with immediate effect. It is an emergency. Etawuni ya Ntungamo netasi abantu barukurenge 10 burunako konkana kigambwa ngo nibija kwa bacendera habwe nshonga yo burufu mutawuneji amakuru agagasha kwa Chiyo Ramadhan.